ebe che kuro yi enti na make say atapoku wa wo akos enukura de ye baako nipa ya de a wo saye enti ni bisa na ko se wona betin ma sa wo fia oman asa no oman ya de wona betin ni ma asa oman ya de o ai atapoku na menya hu no akosia me se me swa no me ma me se me sa me ko gina baabi o ma me da se wo sa me pia me banam di ska ba fie makosa ma nipa ma miska o ma me na na kan o na akosia sa oh hwe masa akwa we kura to yi ama me say masa watimi adi wo se tofi watimi adi onye small player masa tofi masa akosia oh why are they awusi afọ na minim mo ma na hamona aja ye ji ani kakra awusi ama Facebook why de yedi Facebook for na cha na program na yenye awusi asa we wunim we new dance am dia ba see afọ ni nyi o man so de ne beto so a na yenhwe tofi what dem say me previous asa no mo hwehwe na mo send family me na me forward o man hene ani atapoku so mo member next week o mu nhia me e wo park ne so ani obeye sanya gano ya sabu unim agosia yenko suahunumra ye ba nu hono na MC afo na hwehwe o man hene asane bi sure na o mu show na yen compare wo de yankasa ye wo dem ha as judges no yenhwe anti da akosia yenkomra yenkosua hunumra awuso for ye kosua hunu editam ku chiwo Facebook ni YouTube enko ba bia na menim ye be yi o man hene ya odu boache wono so Facebook chesa saba wono so di ye rekoto ho no ye ba ba yi na ye di atapoku so di ato ho wo so record awon sane ne di emra wo so record awon sane ne di emra ene no sio hunu yenko so ye body tew na ye de akaro to so me de akoseje wakode boatin e bia ba frɛ me bia majo so na ene sio hunu na busua emu aye de sene nso se nyame ya dom na wotwe mu a enru ya wada de na enwoma e frɛ ne se bewie na ye de si na me kai wo se enwoma foforo be hyase no eno kra da sine se bewie no ede papa ekode ma abatan ene won mo ma na asese ya no enchansira ko ho papa ma ni gi aba na ebra so se wo so mo kɔ won mo nchi eno na enchansire se on mo sanya adwuma ne kakra na nyame ya adom na won nya adwuma no eye ko mo ni mu a na sika ba na faidie won ma ko mo nchi enti eno ne ye ba behwe se aso o metimi akwa ko manimu ana eye se bewie nyamenko anenim yenhye na de na se enti ensere no papa apim so bia ye adwuma no ma afedie kakra ba won nsem afei kuduru baabi no na otan eba won mu nipa bi no mo hyase se won pese won mo de entoton beto eba ene ajantem ebiem won mo yese won be fa kwa bia so no mabre wo mo ase to mbe hwia wo ho nyoma ama ayi owura ntensere enne papa kofi be ye dai won mo sesi fom na enne so na ntensere hu sa nyoma we bi penti no anya no ngo pi nemo monya hwia hu dodo no ne firi mu a o ka kire papa kofi be ye dai ma o mani da ho enti won monya sika kakra no kofi ye ne se ene ensere mo mun san so nko mun chi san se eno titiru nti na akoda no wo ba braba bu mikronim anokwa akoda ne gitu ne moye se won mun pesika na kakra nka ho na nyame ya adom no munya bi ka ho a on matumi asa ko mun chi ti won mati ase e ma da kurubi owura kofi be ye dan ne ba nkyensere
esimu pampampan se wo moku mifum ho na won makonu me no na nyame ya dom a won masa ato aso ti won mokoi mba ne de dikan won moka to fom de to so mienu so saa afai de to so miensa won beka to fom wo no ne no so akwa ya asem foforo mu nyina abre enti kufi ba ye de ne dikan ansa na ntensere to aso na won mo ka ba no to ho wiye no Sompa 93.1 ana ko fie ni twa biribi tuntum bi so e wa ba no to ho na ni hu dwiri no e ma wo frɛ ne ba ne yɛsɛ ntensere mahwa ade na wo hu no aso muti ya yi abusua wanwa sem nie omunko dredre emura ne mfiri no mo hwa ade tuntum a omahu ya se kukuo na hye ho ya kata so omunko bie ya sika akọ ade a wo mani na ene omun saken ene anyomo de omutu bia wa fum ho eye ne se ene omba bobom ne oma no na won makoda chia me hena se omu fi ho pa oti do omu se ko mu kurum se bewie enyame nko anim ade bia wo pem so abrabom no yere ho pem ko na nkakra ebewie se bewie tof afede omuti akoye yi o makonye ska akọ ebusu se taw ei disa obrachi ohome oho se bewie no wow akosia yanka yetifo on se Sompa de yabase yebesum nipa papa na minimu yi so no akosia ye the new segment bi ba sure new segment no ni din beba enche na ye bie nani so na akire yahwefo ne yetifo akosia obi wo adoma chedie bi Nyankopon de ama no aho kire eni baby a o hyenti nipa nhuni na menim ebe ma opportunity ade bia uhu se wutimi ye na ye soronko number me de betu hui obefre ye be mo ba yi show yi so abe kire de wutimi ya enka wo pese wiase nyina hunu ade kro ebetima ye bibia wutimi ye Ozi akosia obi wo ho a o wadoma chedie sonko bi enura me baye oba hai aw de o ye very good enso baabi a wo hye no obie ni no to ntimi mpie da enti na menim ebe ma wo sa kwan no sure number na 0244 80 9641 0244 80 9641 ebi kura oba no onimbo bo okwa afichire okọ park so na ye de ball to ho a akwa ne time twetwe bada ebi kura sabi baabi a wo hye no ye nhuno de hia na se obe fresh ha number yi na oba no wa video no kakra ade na oye no a enwanwa no na odi abaso odi baso a akosia ye be ma akwa ma oba betena ha ne ye show sa de na akwala ne timi ye no a kire wiase nyina news segment a eba na menim so no eni menim se enua ba test a enua oba ha e wo be san so ba a wo be sa ba bi na enua se ne nkofo si bi we e contest o e serious de wutimi ye no yeah ebe bie kwan ama nipa bebre yeah ebi kura ye nyomto nokre obabi the way o sitimi fa bi a ya saponyom o sito ebi kura sire o si fa maka Abraham nyum bi o timi tuko sitire ani se di
bi kra or drama or bo drums or guitar otimi boy akwala like bibia a man yes special I mean person me di age beto ho because all the age to ho a bia na obi nso age bro so a ono nso bia kwan a Sompa betimi afa so bie kwan e de ama no ndi we new segment akosia ye de ba na Menim so wow yeah ndi amanfo nsiesie omo ho edi akosia fasedama 21st clinic for mami I was your for your faseda Emma 21st clinic the sciatica expert to asintini ne atwetwe wo no Sompa 93.1. I was your for kwa ni anhwe ni ho dwuma mfa ma na 21st die odo ho bo wo mu akotokoro nka so de biara da ya esa asoroboa no obi en won ma wo ba 21st a wonu no ho de biara da wo ba ne so ya de no eyira de afiri ho na enye sciatica nko no mo hwe wo ma ben wo yade ahodo pi no amu na sciatica no ena busua o mo de abrande wo ho na won ma gia basobode bebre ye kase ye boboso a ade be chiasa say osa yade na ha wo fibroid yade chese me ka de na majade yi wo mo de nubna ehahama ena saw yade na ani kasem kwa ne se uduru ho no mo a ye wo ba ho fafo bi a won na obedi nka ahia no wonu obedi nkomo e de afa wo yade no ho no wo tuufo sanse ye wo bu won mo kran pona busua wo saike na dwene no a ne yade no kran no esutimi eba fom ye obi nso won mo an de no kran po no eye na didie mu eye ne numu ana sempo ne ntade sem ne mane ba 21st clinic ye di hu dwuma papa wo ko ahwa ye wo ho obuase ye wo ho cheze babia ya to apeti enkrabata edunwotwe ne wo man ye branches ne doso de yana se wafre ya homa no 0540 311 311 0540 311 311 and 0540 another 311 another 311 21st clinic na the sciatica expert we ya de nyina etuo betwa ama so akwaso dem akodi adanse okay akosi ameda asipi ene birthday boy no ofia ha ene na woda o oh yeah oh mi hu no ache it's my son mi hu no ache sire mi enu oh sa na nyomre de da ne da nyina me bobia na mani age e wo very good eti ene abuziafo ne din e de Shadrack ene Shadi e wo show yi so na Menim ubetie Shadi na brabo ne so kra na woda nyame ayade o na tofe agesefo ankasa nyame ahira yo oh yeah ko sha okay asanso asini da o kwabena oh nyame no wati Shadrack Owusu Amoako yeah oh the picture is so afu yeah what so agi se yes koto nwo anoma na Shadi waware okay o akwa ba ku bi wo kwesi mensa kai na ono o ka no ho a o na efi ho aye mobo okay agosia na una otia na ubo man hina baso na umo man hine so yes abusia for me pesa mo ba Facebook sisi a ansa na meko Shadi ho no and oba no so ne guitar ne kan ho so say oh yi skills wo ne guitar ne kan ho tina kwa no ba skills kakra na Menim no ho entertainment ho say unim say resiti e so do baby a are ho ne yantu bi anwa e be wukura ntem so eti abusia for me pesa mo ba Facebook ho nyame adom matimi aya nyaoman hene ye de ba yirifia na sabako eti mo de bra Facebook mi beyi Libya boga krade on krade sa kwa Menim ba bi ofire o no tie munya abotre yimanya abotre na so ya ade o meba no yimanya abotre yima wo de me de no fato ho no ade me skills na me yi na ha no fato ho me besa wo yi o man hene de no oh yima kura wo hu ahi kura do ade akura ni
na kosi a wodi o man hina sawe e be compare me de tof hwe we kura yen nketu amu so twika o so he dey abuja fo wodi abra Facebook asema mi kan me se tof we yen kosi ja we o ma ye finfin no no me se we yen nketu amu ei ya bo am apasa What Facebook? Oh, my, very good. Very good. What no man, and say, oh, this one in the moment. What because you what's that? What do I mean? That's how we better to me, dear. Baby, or could we any dear? And what do I dear? No, when you're sorry, I was out of the answer. Because you are whatever. Hano, so oh, what's that? What a Facebook for no woman judge. Facebook for no Bessie say contest never bass on. Yeah. Somebody at home. You want the wagon in your Stop. I was ready. Oh my, you know him say on to me. Wait, you ma wapa. Was so that show my dear na said you. Dabi. No, my dear baby I come akura ni o. Baby I come baby I come ani. Wo de omo Facebook no enja asema me. Me ya je wo de ye di o. Akusa de. My dear dey come ani dia. Ready. Ana se na Libya kura aboa no. Libya kura aboa no support no. Na sa no baby on sa. Ya de o man ye. Ya de oye. Aha. Yeah, feel mama. Oh. Oh my hand dey nyo. Come na be microphone no na kasa. Ave no aba studio. Come na o sesen. In fact, of it say, I saw we are near Dick can be a more mine in the emfa. Oh, Ayaka. Send any party. I was expecting something. What the hell? On say, me dear no, if you are chassis cosin a year, no, ubet me different. When you know, I was a when you know, one sound quite true. Sadio, I'm you wouldn't skills. I wouldn't mean that. Wow, now what you bike a piano? So the what skills in a piano? Oh, so it was you pello nine. What you bike a pen? I was here, you may bet me in a dear friend. I'm telling you. But you are coach wrong. Dangerous. Oh, my, very good. Oh, Yami, I don't want to say, or better, Waddy. And I am a yasu in the hand here. Riding me on any mobile. Oh, I now cool. Okay, I was your former Mokwaba and for Menim, so free sabre kono. Wake a cram pono. Sakwam Nadia, and yes, be or Emmy Bentin walker, or no can say ya no my hen by a dear on Penny Baby. So, for video about Facebook, also was SD of Wassa. What the any SD of Wassa? Now, so we actually SD as I wanted the I can't say, I saw someone. And I walk a camera, I've been chilling now. No, my dean, I'm here. What's that? I got your Facebook message now. Already know. I saw the bias. I got your bias. What's a bias and one? I was here. Because Facebook, we may know one. Obviously, I travel. John Fury was it tough you do all? Yes. And I say, I told me, was I because you are so near. That's a whole Facebook. Okay, I was here for young friends, Yana and Queen now. I'm saying, my mama who difference now a woman. Actually, I say, no challenger. I've had my Kaiming Quala Brim, no one said, no, I don't say, I die a crown. Me Kaiming Quala Brim was Sabia and Sisano. Toffee, you do all no, Basa, more vim, Toffee, and yes, some fans.
we free Aisha Kwabena. I said Toffee you do all. Simple. Amajewa. I said Toffee you do all. Simple. Jamna Kenten Francis. I said Toffee you do all. Nanesi. Why? No. Yes, say I remember that be die free. If you don't know, whatever. Said the one say was your puno twice, baby. Now when you a massa, Obian himself, my nasa was a massa. My nasa, I know they bought test transmission. Okay, me bacho Shadi aba ewa hana eye na woda me bacho tie ene na menim nia mi bisa ne se biribi wo mu a emfa woni ba bi a wo hye biribi betumi asi o te de me kan no se biribi wo mu a emfa woni ba bi a wo hye awurade betimi de wapie ena brante amene no bedi nkomo no ma men kan kire wo se na ni daso ni nimu se ye kase papa ne maami bi be hye da atena se adwene se biribi betimi afiri Nazareth aba no enye sa brante we so a ena ebedi nkomo na menim so ene enso eye na woda kama fa gita to nan so anwumre no obi abamu obu eni da so asrama no na adwen kura ka kire ni se baabi aduru no onku no ho wode no ho atoto obi a ma wadwene se ono nko ani obi a wiase ne so ni mfaso hyenu kura ne kakra bi ma me na ye mehye ye nkomo no ase Adi, Yankopon Shiraw. Medasi. Before say me to no me chia me papa. Abuchi. Oshemi. Okay. Godfred Abuchi. And a mini abe me bia o US. Philadelphia. Okay. The friend of Frank Dude. Okay. Onyankopon Shiraw mu mame. Okay. Yeah. Obi nyawa ye. Enti susufa wote bia iboderu arewo kum sunsum tofe udi adwendwe kira una wonyame asiu obi nyawaye enti susudi unkomo kira mansane no bibie ni de so akrewa ka wo de kakra wo kan nka obeto de fanyina anwumrei pepa wanim nisio ne autie bia fansa nakukọ wanim obi nyawae Shadrack me say pepa wanim nisio mensubiemo mempaba obi nyawae kachere o se hey ye won't queen your wadi onyami renfi obia sugunya mi sunebe yo akwasia mese ade achiwe owade o Minister Johnson nyame mre na emripo ye won kwen ye wade onyame renfi wo Tofiakwa daddy ye won kwen ye wade onyame renfi wo Kamra kwaba ya me de daddy ma trin kwanso mejo so pa ena ye wawoda sure minya yanka meto happy birthday nyuma mawo pacho ubenya ara ye force na davio na mi kansam I will say osunya ya na mis ubenya I don't know me di ne benya
Nipa nyo nipa nsembo. Anya ye. Anya ye. Be yo. Kora mejina tara one media anamu. Na yada wasi. Nyankopon nhyira wo. Onhyira ye nyina. Menim sa mo a mutie yen ewo Sompa 93.1 FM no yadwuma a eye Sompa ba no. Rocky Junior mu meyi sa anwom no mame. Aha, aki. Yima yi no ho. Na yima wi na waka kire me na yabo. Mo am Facebook no mo behu. Wo hwe Sompa TV a wo hu. Nyankopon adom. Ne din e de Shadrack Owusu. Ono e na okotrase a mpanyifo be ka cho se obese akwadwom no. E de ma Sompa. Are you ready nti yenko na ima yenko tie mransa na me na hye nkoma ase. Ni kwao odi enije ni mkansha abrabo mu afutu nyamsum wani daso edi enije abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima oh fiti no to Sompa fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie mu nsemo ubenya abrabo mu nsemo ubenya nyamsum mu nsemo ubenya anijie mu nsemo ubenya enyumpa na kakoma ubenya yamaimu amanyosem ubenya Sompa di bravo ubenya ni nyina Sompa TV yabana papini su Sompa die ema kefiapa. Okay, I was here for anyumi Shadrack Owusu Amoako ono ena esai kwadwumi agosia nyame hyira me bayi. Oh, I want say sa your track we no aya kwa wantin kokko he jibebia amafo to sa jibebia wo hyasia na nkura na etu na me maame enua ne baketo abi wo ho. Okay. Na akoda no hye anwuwe ase a no ono ahya ase eto no de sa da ko me record na me de aba na hyade ehu se ne nwom no a oboma Sompa akoda nyina eto lawyer oba hai lawyer opon ha ni nua ba ha e friend Mary o baketo abi ni ankora no de akwala keto a ono otua no fo ano no onum no fo no wote se nwuwe aba no watu otu wi awato aso watu tie nwum no wi a obenom no fo ato aso she jadi nyame nhyira no ene ye na woda kore daddy na wonim se wo be ye nipa meda wasi asema obi sa gana ade kan nipa kese obi a wagidi papa we nsem ano de o edin kan no mesan achia Sompa ahwefo ne atiefo nyina. Okay. Obi a onti ni TV no obutu ni radio ho. Yeah. De oni TV ni radio so ekita ne phone a okọ Facebook and YouTube. Enti ya chia obi a. Okay. Meja kwesi Amoako wase me free na no wase me de radio na sha ase to ho. Ah, na so no musa da hoda da. Kono ba bia me na bi onam ho. Aha, wate wonka no ye woni eno badu. Yeah. Teja Amoako ni no badu tie de nende sa na adwa rekon asa bi rotini TV ho ohwe de. Na mesre omo bonwom no eya montan repeat enwuma ebosi a na asema sifi ho. Sha Senya sipe esese ntokwa sifi ho. Akwa na ye kana asem so wahu no. I me hu no. Enwum ni nya sipe asem na me wo room ha. Wo na wo MC a. Enti ye de Nyankopon ase. Tofi. In fact. Na menim se me yesi. Na wonim. Da.
wanwene ho da korokora da na menim da se ebre bi beba ama edin bi enipa nyina te e wasase su se ye frɛ obi Shadrack Owusu Amoako. Wow. Na menim da den tina saadwene ba wutrim bra wo maame wo papa wo nuanom wo abusua wo kura wo firi so na saadwene na ma wutrim da aden me da se bebre dadi dentia me kan sa ne se yese ebura ebobo akese no ahwe ne mu firi mu aha Tofia na mate wase oba obeche awade ase na otu banche a na wadua o hwe se de niam esi start ye na yebeka se anidaso eni ho before say me de ma asem no ba bisia mani party ma say me pese me ka se yesom Nyankopon bia or your impossibilities specialist, no doubt. The tia me ka se na me nyini se me yesi ni say me the whole day me di nchachira ya chemienu adada the whole day a whole day day ni nyina anya se me di so se me tefa ko na me di de ye adwumaden adwuma ya de fufuo ni gobe na eye but me di nchachira ya chemienu adada na nya no wanya na se da na ho mfa so obedidi appetite no wo ho se me didi pa but aduane ni ho de odo koto aduane ni ho na wuni aduane a wokono aso adi ho me makwashi obi dan a o si a wonya nsinwe mu asun sabe 4 to 5 hours na me da susu me pese me jai su no but me jai emma enwomo a na me de hye ho su ye mak anim papa nwomo a watu din so mimu fageta na tona on say enano ye show no ha de oduru etimi ye bibia so adwomo ya okan no ehonsam no edoso o se wakohye baabi esu na so na osu no adwumbi na oto nti na mpese hotenwom no Tofiakwa ne mapra kodrui maho dia so kwabena ne matwea kodrui minim dia so minyamie sa wan memu amenim rigwasio sa wan sani ayade mirikro enti somimu minkwaje abutain obranu mayadi mami osomfuo afre mi bommo osummi mayadru mami yakwantrafo afre de mi kwanko somimu minkwaje abutain ajami hiya wabrenyina nansu se die odunfo mi hiya omurosoai If said yes, Papa Mintiasio Nadia Muri, Ayana Buru my dream so contrafo yami. So me mue, I'm in quadriable time. They say, oh, brand new my D, Mamia soon for. It's only my drew, Mamia contrafo. Somimu menkwaje abotan kwamra anyum we a wotue no yanto no kwa onipa koti bia bi mu a na oto saa adwum we me besa me hwe saa de no de eye a ukopie saa dan no mu a mbacho na your birthday me de me susu mu me so de na wo kire de ni me ba no na your birthday o papa ma fra na bra na mo nkoma o ba susu sa no so ye de am na chiche ore na you say adida so ho me su na ese makai that day de pa ni si sa day no me pesa me ne matiefo nyina yeti onya me nhira wo me papa o me de akwasi Amoako na ma me de akwasi abedu eja wo mi ni bi ena wo mi ni bi okay
na mpanyimfo se ya wotu esie so ya won che tenten na se ko wotu amene mu dia we fifiri kura no ya asem baako nti na obran mu odin me ko school mitiwe na mitiboa ediboa me pa but sika sentiment me anto aso nti ye ne se ne kusua adwuma for odaachi okay aja nyankopon hyira wo ne na ya de me ko to adwuma ya de me ko to me spraying work okay in fact adwuma mu ho aye wo no de na me hunu se ache kura na wotwe bia na wotwe mienu bia na awofo bi di sika bre wo mu ma ewo adwuma na mo wo mu enye ni parents ana e bia ni nuanom okay ya di sika ba kwa bena usu de esan se fie adinti na hwema nti de na meme ya na ebo me ama metimi di tena adwuma mu ni se obi di ne ka besi wo no onsoma me kro beba na mahoro wow nti me ka ahoro bo nso ni bia na obetimi ne mahoro ka wow isa me de me ka ko bo nso na ahoro na ahoro ni ya na no ho ya osere na me ho eteteme okay na mahoro ka no mitimi horo ka se be 5 a day enti enipa kro bo se na hwan na horo me kai na me master che se makore ya okay ebu wada no kra no betu ka na ko onfi okay bia the following day ana se bia 2 or 3 days wo ho ana ka na be pack akra na last wo horo me ka na o wai obi ani me se me na me horo ka o enti ye kan ya na afre me na me ko na makoji kakra na menim sa suban ya me dan di na ebo a me ma me de tena dwum kakra ne ko ba se na otwe bi mu de sa job na me didi ne bi a ma adwuma oh ena ne eja soso enye se bi wo ho me papa domi me ma me domi bi wo ho a kom de beba ba na bi ni ho ti na wotwe ne de na chese kran de ma ne ye den kase ma me ne se Tofia sa de me nua odi machi fe no Amos ebe kan me ho enti na chese me ni Amos na fe ye free akurase yaba atwema ko foridua ye bebo bra mi su me ho me kura mi ntimi hunu me ho no me ho so hwe ne ye sa de me nua ebe kan me ho enti na ye sa fe de me nua nda dwene no kura edam so che mia me de because onu nsu okay na watwe ni mu the whole week ni mu once di kura na ye ho enti me sora no pa me ni 5 pesos mpo si erade de pa na ne de meye me so me ya type bi a me ntimi nka ma se me nkyire ni pa bia sa na meti ade ba me ti ma ne se na menim me fa me tiri anhwim me nante na me kopie dan bi a yesi a yenwie ye so okay na me ko ru adan no mu na me papa ma kanwum we de the whole day eno na me to ya enti me start say me to nwum na esu ni ba anwum no mu na me ti udin enti anwum na me ti udin say Efra Collins Amopoku yeah mi sunsa enti mi guso mi suna na edan wura no be pie ho oh your friend offer achi yankopon won hira ho papa no say me bompa say nyame hu mobo me ye na doye bia ano odin nti offer achi be pie ona no say adan ana me ka ma say let's okra onime wow me ka ma say mi nyina che no say yenko fi odi mi du fie no ma me duane die no ma me 5000 that time no hey wakum 5000 say metimi ni mi nuane di ni be bo so me Tofi enti yen ena na choba ase na me papa ni nua babi eye choba fe na jo abosi omutwitwa akokɔ nam na chi ngoma na nketenkete bi wa na mutwitwa tu ya ti eno omoboa no ano ye kwa na me ni nua emoso akosesa eno na ye bechi enya dokona na ye di hey edan na ye damu no oda osi a utimu ze esoro ensoro makro timu hu se bi na eda ho na ne nso jamu de na wa package wo ho akohye ba bi kopim se inso ni beti na menim enti me hwese de na abrabo ni siti pa na ne me kono de a eti me kwam timi gina obi se na da yi bi ase no me ye no ye beja bia na because me nua no panyimfo so me hwe o mu a obi anu ho a eno so waye yi ese se otim beboa ye ne yesu ano but the boy make sense say me ma me nim papa introduce nyankopon kire ye ntem okay enti adwenia na makokan asem bi a me papa ka kire me say onyankopon tumi ade nyina ye
Wow. Enyomo a me papa kire me eye him munyom. Me wura mfida eboa me da so boa mbese no say take the name of Jesus with you. Okay. Fa Yesu din bata ho. Mobroni wura ho ni. Ebema wo awrechichire. De ukobia Fako. Enyomo e na eboa me. Eti wo ha na mato eno so kakra. Na na Menim. Atade ana me yusu no. Enesa me kwa so na atade etimi ma me yeleti ana me wura sa ho. Because matade na black and white baako. Akosua ye frɛ no kokwafuo mu bedankurunche begro dance. Enna me de bibia. Wow. Black and white no. Enna me de bibia. Me ni atade bi wo ho a. Ne me enu nti me kwa hwe foforo. Eno na wo de kɔ. Nti ya wada se wa prepare da ho. But the na me ni gene se da bia na me tinya menka e wo mabrabum. Na me tinya me ne e wo masum na me hunu se de tie bia na che ba fo nwum bi me onyame bi. Yeah. Eno so ya nwum bi e be motivate me pa ma me hunu se nyame ka me. Na nipa bi a ofi se nyame agya no e wo kwaye mu no. Na nyame afa no mu asi akonkon. Se na mo na hunu e nyame die. Wow. Enti me hunu se de tie be nyame ka me ho but sera mi sa tam na me wa adwene se ebetimi aye se de enne aye die na Menim. Na onim. I was afọ dwumadi e fa na Menim ti nwanwa. Wotie ni nsam na obro so no a. E kire se edin se hiani wa aba. Obadwini mpo se da bi nipa beti ni din. Dwumadi we ye de hye wonkura ne mo wani da so ka kire wo se. Hwe? Ma oba mu. Ene na dia. Ochina ebeyi. Ene min shadan ne kwamna nwura na brabo no bebre bade ye wonne ma ne ma bi ho metutum because na me pese eye ne ye na wodai no anyum no edoso because wa ba anyum tuni kese o tracks ahodo bebra wabo kwamna ebrebe na sa ne ma ho kire we ya wonamu na ne mo ma ye diama eye den na adwum to ba utirim. That's part of it. Before some to us, I can't send back who no who say na any da so ni wampa. Okay. Me papa Kwesi Amoako otie me. Ba say ye call sorry. Na insu to. Nti first no mo ro bi wa mo ro mpaboa ne insu na atache sa mo ro mpaboa ne gu ekwan na no. Yeah. Ana papa bi o wa sore dem ho insu ne benti osisa obi a mpaboa ne digu dem ho. Edru mi papa mpaboa no so no se de mpaboa no si ye tan fanti se bi ode ne nan ne pia ene peja ne se no opia se e de totwene papa Kwesi Amoako otie mi daddy ma re ho se osoro insanen na se yengu ya ye be hye wani monyam this year papa 80th birthday ye be celebrate ama no watwema ko forudia. Wow. Onye mfie du wotwe na me bompa ye se Awurade ohu ye mobo ye be hye na nimonyam. Wow. Wode ne nan na pagya papa mpaboa no enti Tofi wo de hwe sa papa yi ba edi da so be nti na kire se mpaboa na akeka de ode ne nsafa no de ato ode nsafa no de ato but the do papa de no so no na mpaboa na etan enti ofere kura se wode ne nsabe so ode ne nan ne pia mpaboa ne sei eto dem na papa sti baby no hwe inti asem we papa ntam kese pa oboso ni eja Kwesi kafra asem meka sure iti sa papa ya eba de obeye den na ani da so ni ho na one day back to question now bisa me no Menim papa e ko afuom eja Amoako di kan na me di na chi na kraman di mfimfini ana me kuta galan wan so mu a ye de ko afuom inti daddy ye kona kakra me aduru ye kokko fom na papa e ka kire me se kwabena David ye na dwene se obesi asori dan ye de amanya nkompon oyo wanti mi ansi but ne ba Solomon ebesi dan no papa ye dwumtu ni kese na oni akwaboa old akwaboa na hey yes kwaboa yes kwabena kwaboa enti papa ka kire me se me ye ma dwene se me de dwum ebe ma nipa nyina atime kan but antimi anye yi sa okay me sire twedi ampon se sa adom no onfa maw
wow Danwa me papa kan sa asem na danwa me twere enwom e wo afum ho enti bisa se afum ho no he nam twere enwom guye eno ne masem no anse onyankopon ne hu e na nature so ye very powerful what body ahaban e mono no na de aba esan so sia obi a wonye kurase ni a wotie mi no wo de okwa ko try bi he okay what body ahaban mono na de aba san so sia e betwere ade bi a opese otwere guso ti that day na me twere anwum afum ho wo afum ho sabra wo beka na wo age yes ayin that time na mo be me fan say 11 to 12 years beka anwum kro me kai o si enkunimbe nyame madia ewe wiye ebreimu ahini enu beye yendio na heaven beye enijipa Tofiakwa yemprinko bosha sasini subi na krono ya hutoman ehode ye boni mfrunko bi sana nyomunotie it talks about heaven me fe adana papa kan asem no a me woni democrat da ho but me record e ebi no ma san no ho bia be san no ntia no ase de gigi ani ofie yeah wow ti dana me twere anwum ofum ho okay eti adanoa na me hunu se ebi wo mu nyankopon wo biribi e de mam okay na nyame soso edi bibia adua me mu sana me su aketekete no ye ko camp once first no ye camp no nipa no doso yeah enye na ya chiche district ni mu bebre no ti na me su ye dim si table so ansa na nipa hu nipa kro na auto Tofiakwa mate wase but ni nyina mu no na me hunu that day na me hunu say onyame o bibi papa mami na so kra free ho ba no man fa na easy be ko tana man fo nchen ho any crucible na me koto mu na nkasa otena manfo nchen yes we enshada mo obidin but o ka obi a okotena ne nchen a oya de bia enei no wadwena onte ase se eye den pa na nipa da sane amugya wonu mu oya de we Tofi me mo obi adin na Tofiakwa ko tena mate wase me bo kuro ni din ma me bi nche wa nwe futu okay ebia wotie mi maame no kunu was very good papa no de na me ni how bia na maame no papa no so ya kirekire ni nti so oja hoko ni station ko kira de na aka me ne ai maame no in fact what the me fa anie me kan say anieyem nti da me papa ba me ho na obefa makono papa bo na ni no osu aden because ni pa nyine kosoro na me nyine ko nyine kofo Tofi ma bre na edan na me dem no ketena so ya ni bi eda ho na fom edam paso si obat manam paso da mana fom so da no kana menti ase edan na me dem no on se sam asre na o kano eso ya de ayi na anwene me da ase eno oda so a ade be kina bia ho mo eti musuo kan na ade be kina sa ketena mia bia wanimu ana wafono na kire se wa na so wawuda eno na mattress that dem ho esi edam paso si ho ba me na so adenti Menim se me se na menye nipa ya ma me won se me hwe na manam pa no so da ba no so oba be ma ketewa bi o free school ba empa no so no da na efie ho ade nyina me na me ye me ya ade te se oba me na me koto efie ho engura tugu ye so ne bola ye tiri so kotugu bola so no sa brabo ni bi me na me ye omoye nkokọ ni nwa me na me pra o mu toilet ne kotugu me twitwi me ye bibia toilet e wo fie ho no me na me clean so but me nkoso bi me ko public toilet onyame ye me danse na musuo nkan na bi ade ye beba oye mo aka o kase na bi a wo se me kowura so na ma me ni me pie wo so ko ada no that will be the end of you ahosia me dwene nsema abrantie ka ho obi na tie otie e wojum otie o magazine otie wo adun ote trotro num taxi na e kono
aka akrama na si no woni obi ba ne tie wo hwa asem abrante yi ka akosi ade na nipa bi ti saa ya na wo dwene nipa ho a tofi nipa wontimi nti nipa seda wo dwene nipa ho a eduruma bi a aya na wonti ase obi de wowo esisi ni nua ebi mu kran botumi koye se eya abanoma ebi nso tumi koye se wotene nchen keke no wayi adwuma wo nipa adwene de etimi ko ba na enhira nka nyame se saafo no aya no mota fa tete ne yaw mu no nyame nso timi dum wo ma yaw na chi no enkunimdi etimi pie ebi ne se ye nua be ma shadi wo kana kosem ne yaw ahodo no wo hawo a wokofa mu obi nchen okotena ye na asabi oso obi tena obi nchen no nkyere se wo ya tantan de anaso woni baabi tinti na amana ba ne sa ne mobra na bi edna be pie ene na ko pie ho kono enti sa maame no ena otiase yes otiase pa okay no me kai no pa me kai ni yie na enipa nyina she school uniform me man she bio dabi even ye school kra ye twa group picture na me she jeans ka ki green bi me kai ni nyina color green ano odin pa ene she me na me she another top ti me ye twa school ayi no group picture kra no me ye JHS 2000 man she school uniform wow me na me ka daddy but na me ye adwuma bia sa me ko school yi once the say gikoto anuane e bia nsi o mabra bomuda otiase ani gi sema wo mu say na say me acha kakra me be ya me first album launching na me ye say me ko sa ekwan no so na makobo ba amane bibi ka sa cha me say me mfa ho because I dey na me wadofo ho sele na me sitie ni sele na me si somti no na ekromu ni nyina pemasem wow methodist for ba for there me kwa akotonwum Roma asore obi ana me tonwum wi a na me okotu kakra ka bi boto timi yema sika ne de ope sika no ba fi de ana waje sika ne de ope oje kura no omo obi hwan ade abo ho bra onye nipa tofe mabro nti me tu eminim kentenwene eno na eno so no upon school na wo yese de be ya bra George ne bra Noah nyankopon hira mo se ombe ma kakra ma odi ato aduane adi eno so eno so ye problem Tofiakwa na chemfere be na medamun ma bro enti on se enye aduane na ma nipa ye kese se enipa ewo atete oni asumdwe a da bia ontimi nyini dawi ontimi nyini nkosoro enti me na me nipa aduane ankasa no na achese masore free so me papa hu me na wosu Brano ne Bra George eti Bra George de not fi obi na Brano wa so te ye nchepe omutim bab se he uni maame ana na papa ewu at that time so Menim kwa me fa so kura meko mechi ma fasa ne ma we musa me se me be launch me first album me ko maame no hu me no afi de maame kro na de me be genchi ahwahwa me se ne ba no na aba no and then na ayi kan asem bi mrante ahini o se nipa dwobre no ho ase nkyere se wagimi enti se wo hia obi na obre no ho ase o kasa no watie wo ye bibi no se nkyere se wagimi ekere se ojo onye jimi oni obi ba nete kwan ya ofa so a wutriti akra na se onye nipa saa de nti mi sei mi hunu se obi no obi tia o ma meta ache o musika ye obi a me hunu se wonne obi nete tofi saa da kromu hye de ni saa de nkomo amafo ma bire hunu amane no anajo ensu oto no osi nkukuo brane ho no ohoro saa ne de ye me bana ne bada me so na manyini che ne ba no adepa bia ye ne ba ne dia me nka ho bi ne ba ne ya sabi wa ya de me hunu se nya mi ko bie ma no kura aka kekesi ka no tum wa ka no tum ya mebo ani so na mi sugu mi musa aya me nwa kura se me kura Menim aye sere kakra nti da bia hu mi ase mobo sesebi sa brabona na me fe mo abat na nyankopon se obi papa
Kwamra fagita ne to nine so na papa ya me ni di nkomo ya chi no e wo Kumasi de na akoto da. A story me manaka. And birthday, ni kwase ma kwamra reho. Nema ni bia nema ma no bobo so na kwase I say me twe no kwa chiri dodo. But that story no nko ade memma wa ken no nko a. Na yede de aka aye nwom to ba bia ho bedri or plans bi won anim. O nhihye bi a opese Ghana fo hu. Ni nyina no ebedi ho nkomo. Kwamra me nim nwom kra opese oto. Nwom na opese oto. Adwuma beto no matu din say tomorrow. Tomorrow. Yeah. You see Tofi, sometimes or how be a femuno e be a tremuko. What atana say o kakaya a trumuko. Okay. Ti de trem de tremuko. Manin tremuko. At the pebia ni wabeba wachi aye enra abi. But at the papa be a ba ochina. Okay. Ti wo bibi hwe ani mu kwan a tomorrow. Anya ochina. No, anya tremuko. Anya enra aye ochina. Wow. Tofiakwa, Matiwasie. Tofiakwa, Matiwasie. Maurin fiti be a dada kofare oba. Nama wanin printi be a dear Nijiba. Forget the troubles that pass away and accept the blessings that comes your way. Fiti be a dada kofare obo Tofiakwa nama wanin printi be a dear Nijiba. Forget the troubles that pass away and accept the blessings that comes your way. I feel maurin fi unipa ye dear than any mochina. And yet dear chemu and no dear your body can some kako. Ati asifo ni se no retwem no china de beba nanso de na bamebu no a ochina de nkugo ne behia no asemi yinti fa ni je atiem ka se be ye amami tomorrow enana yo be ko ye amami yo tomorrow fa ni je atiem ka se ebe ye tomorrow oh edi ya dance ye bi tomorrow. One hour did you dear to one quite say Pumano? Ha! What the energy near receive a traba patching uncle? Daddy, ain't he send and I will be born you ma? Eh, and she say, the beer, will be born you ma, baby. I better bono, and it's said that the punk quack to you, ha ha. And then I will for a brother, watching I will be son you, hey. So never quit to be a failure, no. Because tomorrow by this time, I do my wish, no sabe can be tomorrow. I can to someone share a beko yama tomorrow. Ayawadiana on sabe can dear tomorrow. A bay yama tomorrow. Some petty for a beko yama tomorrow. And then I am Unosua, watching I be Unosu tomorrow. I was here. Hey. Oh, tomorrow. Oh, I was here. And you may me the radio send me more than that so. Come on, I'm on for request on the van another day. Another day. Messi Abarabo. It is said that the punk went to you. And then I will for Johnson, Ochina will be son you. Unim. So never quit to be a failure. No. Because tomorrow by this time, Toffee baby, I would jinano, Obako and him baby tomorrow. And then pony, a bay, tomorrow, only tomorrow. Faji dear, she are watching na dear Nabama Buna Wadin Kugu ne be. Asemo.
Hey, mama for ka o modachi. Yaka yinchi. Eti me wo se no ade so a aba ne se enwum bia nya me de mam sisi aye enwum a ehye nipa nkuran. Yes. Pese me to abasam to enwum da. Yes. Enti ese uti enwum a me hyehyɛ bia we meto baako after say bibi to me achi nya me de enwum bia ma wo se better days ahead. Okay. Enwum ne ya me de na mato no me say program se be miensa se be bia meto bia enwum ne gi he. Wow. Enti ni nyina ya de ehye nkuran. You know this time no said the pressure na no see a dim. Say one shew nu enkura na sa akoka basam tu asem ketekete se ekura che na wapira no. Kwara me hwe time na me time no yaso. Na I was me makwan ma de niam a okekan no ne. Ene ye pese hya manfo nkura ne mo mani da so. Kwa ba ko me nipa ba ko. Wa frame was say nipa nsembo. Ken Tentuma futu. Tentuma futu otu ne ma. Ni nyina wo ho. Yes. Kwara Daddy. Sima ba ko pe. Ayede na eche wo. Otum. Okay, me da se. Am say panyufo se anomantu a obuada. Ense enye adwuma ni di. Ti me yamadwe se me ye bibi se na me ka no ma se meja kwasi Amoako de me koto. Eye adwuma su me ye spraying work. Okay. Enti spraying work na me profession eno ni madwuma nkasa masua. Okay. Na me ye adwuma no na akoa biti ye fie ufiri ni fie na akoye ho. No se Shadrack onsa na ofu. Me to me ka binti wona me mo spray ma me. Na me say okay. And anche bebre no de kan ba na Kia Preju. Okay. Sa trotro ni bi. Yeah. Car na ba na white. E no se megu me spray obi ka ye blue. Ti opesa blue color na bi. Car no so na ye mo na ye lance se ye. Wow. In fact, me spray car na wi na driver ni wo ho hyehyɛ nkonwa no. Na robbing case bi so asiwo ye ho no mama o ma bre report say ya ye me report to police station. Okay. O mo de people no kra me no mo de bre me. Tofiakwa. Enti o hyehyɛ yi na police for no e ba ho no. Na o dwane na o ye rasta man. Okay. Na nkofo no e rush no mko hye no msi di nti na o dwane na o se o wonye na se won de se de o ye ni tinu nti na o hum no o dwane. Ye nyina ya pachew ama nkofo no gya na oko. Se na obi afre ka una nsoso o ye tutu ni kese a o watwema kofo do me kase ono ne yemfa mfa na fichiri. Okay. Me pese me boni din wa ha. Wait, Davi. Nti o ma friend to odimiri otu ni ka en wo ba onim se police station for police for na ba ya ne ye molomoro fo bi nti wono mo beham. Okay. Obedu no hunu se we straight from central be magina ho a ya pem ceiling. Okay. No de ne car we su car ketobi no gina ho. Nti police for ne ye di nkoma bi o mu move o kan na ne hu se akwa no so move no car no ano mo blocking and minim de esi ye. Yeah. Asi ehwesini se wo si Africa no mu na etuo kasa ye befia okọ me na me ka kire wo eno mo se hwan akwa we mu nim ne hene obi ase onim no na electrician bi o no se o obe spray ne ka wa ha masem ni nyina ni Oh. ene ase anti spray abe na ye na adwuma no Mate wase. Tewa. na ye mia ene se wo ena woni akwa we aka bom na mbokro no owi aka abrewa na wo spray. And unfortunately, na car no so ye white. Ye line say na me. And I was spray no blue. Na che say asem ne no correct. Inti sa car no kra me na me drive to central. Asem we me were hoya me were mfi da. Na me tika mu nyina me ti ni so na police ni ba ko CID. Ase wo de ye nko. Sa wo de wo se unim ho hwe a wa asem de nya asem bia. Tofi me bedru ho no mo a. Panyimpa bia na wo ye no e fanti no hwe me so se ehwe nanim kra o se kromfo minim ade ameya ya o se wo hwe manim ame se kromfo o se production fo nyina tem se me vira hoi enti me se kromfo minim ade krenti o kansa afede etete wono ma na CID na ba they were no hold me case and say Bema ro ho na you are going to a different world na o ka kire omo ne me ba say omo nko pe bibi mere me na mindi se menom so because baby a me kono me feel se medidi je se bia aye kakra san meti medidi nti omo nko pa aduane ehwa na menum to ye biscuit ni drink ram koto ba me mia no mpo nti ya che me around 10
ma de achi na menidi na Tofia de mi wura ho no so na a new world ampa wow o bompa ya kai wo mo da ne dua fie especially says wo bia se ye de wo kwhye wa ma ye panishe wa ma waka no kore e wona me kotu ni pa na we de aprama engogome ewom kwamra fasi o me ma onto aso biem na ye wa woda we ase wona nwana wasere nyankopon se esan enkonkoto ba da hoso na me twere nwom obambofo Yesu krakrayen ya bambofo Yesu krakrayen bambofo Yesu krakrayen asewo ontabana si ojojo ehwa kwamra fa guitar ne to nai so na wo nwom be mienu bi a wo se woto wo kan nwom bi da wakoma so yes otuwia na entontom futu a ode ma ne ba ode amaye na mabisa wo niema ba ko mienu bi okay na yakọ yanim ele bra no ma hu se etumrika all right me pese me hye obia a wo hwe me na otie mi nkran say never give up asem we me papa bi a ye frɛ no Dr. Yao Augustine Jesse na okaye o na me ni din komo to mutima na me se no a powerful message or say don't give up and I me koye no never give up better days ahead. Never give up, better days ahead. Yeah, Dio nyami akafa uno bebemu. Na usono mabepu ya mawo huato. Missing never give up, better days ahead. Never give up, better days ahead. Oh yes, Dio nyami akafa uno bebemu. Now son my baby my brother, never give up, better days ahead. Oh, never give up, never give up, never give up, never give up, never give up. Oh, never give up. Never, 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 never give up. Oh, never give up, better days ahead. Nelson Mandela was once a prisoner. So for a fiancé, a bayo ni pakasi dia. Meaning nothing good comes easy, so keep on and keep on. Oh, never give up, better days ahead. Nelson Mandela was once a prisoner. Oh, for the bayo ni pakasi. Nothing good comes easy, so keep on and keep on. Sister, never give up, better days ahead. Never give up, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Hey, aberabomu eniya, aberabomu atitienu siesiu. Better days ahead. Don't give up. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Tofi, aberabomu eniya, aberabomu atitienu siesiu. Better days ahead. Never give up. Oh, never give up. Oh, better days ahead. Eti wa wabama buo utie menwumrei. Fa Shadrack abrabo to de ho ne hunu se anida so wo ho. La 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 la. Abrabom kugo ni abembuo na yiyedie safo ne modem ne anida so na sedua ye twa sumposi wo befefa. Oh, never give up, better days ahead. Abrabom kugo ni abembuo wate na yiyedie safo ne modem ne anida so awo enti kachira wo se ebeye yo pem so ko enim better days ahead. Oh, never give up, better days ahead. Dio nyami akafa uno bebemu na sunu mebe puya ma o ato
Never give up, better days ahead. Wow. All right. I'm not my mom for Kwamo Mambam, but I remember my mom for Bum. Na Tofia sana ama for bebemu. Nipa mienu Tofi won mutie Sompa 24/7. Okay. Na won mo pe Shadia Sempa. Ena ba ko de John Junior wono asante be kwa ekokofu ena otie. Ena o se saa nwum no de Menim de Shadi nkwa na betumi a kire. Wo se nkwantanan part 2. Da be na wo de beba. We feed that them yes I yeah, very powerful song. Yeah, Mikai. Very powerful. I catch it. And was it tomorrow now to you know YouTuber na wo link ni yesay na link ni Shadrack Owusu Amoako official. Okay. Akwa obenya live video bi amaye da ho. Ayesa anyuma obenya ti. Okay. And a tough ba ko and then me jo break a friend. Na me na me bless say co-host no. And they show me so show me one say Atomic. Yes, my brother. Wono so no nyum no Menim nyum kro de Shadi nkwa na betumi a kire. Wo se ne yabra pe. Oh, Tofiakwa nyum. Ne yabra pe wo se ne yabra pe nyina anye de ya. Ne yabra pe ajo. It's my track. Oh, sir. No, yeah. Hey, obi enu ha wo ye wela ono ni din she wo ni. Ndide ya. Mama memwato. Agozi ya enyum no obisa kwam no be ka kiro. To na minti o. Ba nyum no miti mo twiro. Hey, tough. Oh, yeah. Say emre ni nkaso. Free Tofiakwa. Oh, Boniaye. Yeah. Wanga say to me do so many tracks. Bebre kwamra so many tracks. Tracks bebre wo ha. Me fra kwamra am se kwamra. Dimpa. Yeah. Yeah. Any Dimpa kro bi so request ko. I run for pensam. Any o meto ayi bi kan. Kwamra, ni aye bra pay no. Short bi. Uwia na yakọ tontuma futu de man ba. Aha. Ni aye bra pay. Ni aye bra pay nyina. Ni aye bra pay nyina nye dia. Say Atomic. Bebre baya won twetwe de twetwe yenuanu moja nyina chinwa. Ni aye bra pay nyina nye dia. Ein konsa na ntini twitwa ahoya ni bebereba ye Sompa efue ne ya bra pe nyina nye dia ahaya me de osi onipa betumi abra pe sika ne ajapade ebocho akwasua na so breti awabi obere na waja woko Tofi na se wakra wabra pe nye ni ejawa menchirima dia Echiri mensu nyansen wuru se de nipa bra penyina nye dia. Nyum ne bi o ha se yesina sini se ya na ibebubu no. Gozia. Asa udu kumasi fie omo ha adwene pa anyo ne si dan. Davi. Ya ne wo fa bi na ewudi agya no. Wo ha adwene che bibia pa anyo ne si. Kama yanko ntontom no. Ntontom etu ne mafo. Anwumre se wutie na Menim a. Menim me bakwabra mo akone akosua ene minister IPG ene team ni nyina Sompa team say ya boje wo so a ya hwi na assembly team yesi kono yenko we yan fontuma futu na no me kompo ano na me kwaje mframa na me koshi antontum bi a wagada ne ma na wotu omfo na kwabena sempefo asembia mfa me ho nkokwa no mitie futu no bi na me de ayonwumi wontemo onipa nsembo enyenkanfo ati odasani nsembo enyayeyo Tofi asemi yabo antontom ne ka kire ni ma na Menim onipa nsembo nyankanfo ai odasani nsembo enyayeyo Sompa efo
abontontom ne kachere ni ma mawanina ho minia no nipa hye ben na yipa mawanina o Tofiakwa she onipa hye ben na yipa na bia obedru a ye praise him be careful ehwa na crucify him wo abontontom no wo ni ma ha nkoda no ye sede onyinyi no a dakura bi agini bi na oba wo ma me nchen oba no be se o ma me se mami ha ene de yeso ye pese yesu yetu akoda sanin nchen amba entontom mami yensini mano kwaya ne mom wo ma wo na futu obi kwabena no na me de aye medwuma metu ye wasi nipa nche na mo kono me ma akwa mo kono de ha me o ne mom aya na ma ya hweye fi so da sanitiri mo Sompa mawanina ho mi menkuma no nipa hwe ase ben na yipa eti efutuo no wawie entontom mana hyase be hwe entontom ma otu hey epanyin sema hye wo ma enti woduru nipa nchen no ade ya wo hunu ya ne se baby ya obeduro bia ne nipa bobɔ ne nsɛm pa baby ya obeduro bia ne nipa bɔ ne nsɛm pa afa etuntum manu di eni jesan wonachi oba no be ka kire wo ma me say ye mami na di yetu na yo nipa fe enti baby ya bedro bia ne nipa bone nsema ye papa etuntum ma me yam hye no akwada na wodie wase mi menkume munyan onipa nsamba no na nyankamfo na koda sani hwehwe wakum awurade na di hu afofie baby abere ye wono ae ehwa na ya poro yenso wa bere no aye kamfo no mema remfi senche obeporo hweye no nipa kamfo onye tofi nipa nsambonya ye yo ya jeje so aya ma waninyi yo na ya kamfo duaforo no se na ya kamfo achacha onipa nsambonya kamfo Shadrack mefutu nsemini o aboantontom ne kachere ni ma somebody you say na obono yo akosia Frank Dodi say we enjoy show no na US Frank mami chame mami asu ne baba ma no okay di Frank ya da wase nyankopon enhyira busiafo me be kwa homa no so na enche kwabna de foforo bi ba pacha ho asem te sen hey obi nyuma si bibi besi answer me lunch ache sirem yeah enti ni pe bisa sa na mpanyufo kaka be se oba bia wo che wo adwaye no na o sisi ni hu yi ti oba owura adwaye any 1 minute obete wa question mark I know enti che ya che nyina ye kire se ye de bibi papa na eba na adwumadi no mpanyufo na omode da no sha adwene no eso enti ye pese ye de bibi a eso ene ba abonten enya me nko a me Shadrack na me de ba enti mpanyufo na omu kurekure adwumadi no obia adwene mu do this time around ye pese ye de ano odin ene ba enti ahombo agu kwa so nyame adum po bi adesia okay ye be pa ho ntoma mani pe nyina ati o se testimony adansi die testimony ni de me bo afri ha but track bi we fe no bonia e and the member the guitar na to eti ima me ba wo nchen e wo studio B na wa bossa adwon we no tie nie e video
Enwa ya mo no ba bia na said video na akosi ampesa wo han wani yi na wo hwe video no wi a waka ho asem a kire me na tie track no me wa tonyo me monsi Dabi ane de hye no so Tofiakwa Tofiakwa yima eti ma no nko testimony ye nkonko tie wei eye latest enam kwan mu a eba Pama bwa hu wi abetu bonia yi wi ana afede ya fa homa na kakra yima yenko Afilis keke enyum na de woni wa wosia we testimony we share mpa hontomo we onye no mpa hontomo me na mpa asem enyum na de anyu we no ho oh ho ba kwasem bebreka woni me man kwan be 3 minutes bi na abon we so no track bi wo so me na me man troye wow na ko sia ti otono kakra bi owi a me bi ahoma no Bonia enie Bonia enyu na minimo de woso na betira wuhunu badwum no yenyini bonia yo na de oboa o ma wonsakọ wano yenyina se atwede ahume anam dia so asana uduru suro ema uremfi ubuafo wate ebansa wae bonia ye de wabwa wa ma wonsakọ wano nene usopa no basa Tofiakwa se de wabwa wa ma wonsasu achire dwawe na ugu na nimu asi ahuma anam dia so asana uduru suro ema uremfi ubuafo ebansa wae bonia ye daddy frank wajesi bonia ye nie bonia ye nyo bonia ye onyame ninye ohukura bonia ye nie bonia ye nyo
obrim panhyase ahaya medenti na metono ena na enimo Mami abere ho a abosome nkunu ne yefunu musa etode munte sutete animu efie echire doti die nso anya wowo Mami yewe nyina tofie oda chintio enade yewe nyina yo kase ebehwe biribia ba obotom Woni ema ne de num bites ure free mami bere nyina uye boni ya dodo Bonia ye Bonia ye nyo Bonia ye Unyamie ninye okra Mi piesi akwasi mensa Oye bia mayo mikai Mi mami renfi adoya waye mi Ebanu sama Bonia ye ni Na woda mfutrom no bidumfu obisi wobo wao Apeja wa free futuro yi musane ochena wo so betumi ayo mama Anade won saso wo kire adware ya amanedue wo wurasi ni kon sister na se wanya bribi ama wase a yetwa yan wo fa ni mobile phone uboni aya brabonti obi asemota kada ni se wo be ye dasani papa o de toponche no enkobewo Daddy Frank Wakabi Nazo Asasi Subia Daya Mechrensen Bebre Me Papa Frank Waje champion daddy Bonia Yansam Dosu Bonia ye nie Bonia Yanyo Bonia ye Yenyamie ninyo kra I was your way. And then so crano, Ninyoma Hodwa wabo, Ninsema wakano, to fe a yenuma bebre a mancroft. Yamishira wati. Testimony, I Saki, you will be that Metiasaki, are sending me back. Now I was with you. Saki, was it testimony? Was it a serious? I was here, Bonia, no make a story at Chodabi. Ne uye ni papa pakra yebewie akabone dia toso ene so ye be makra na ye oba papa ebewie akire so mpana no no akosi ni power story but na metie papa mrante you know kan na metie ase oba de oti ekam kra na wo sore so ntena so e bre de bo pemi ye yanko ahoma no so me ba jo udi ni ba bi afra mi free My brother, BJ. Hey, BJ Design. My brother. My brother. Bra. Kwen money. When you me for brother, Michiano. In fact, many have been with the same class. I did a free madam say, I had a pro. And the penance, also penance. Miss Yanko Amano. Say, after my for the Aka Yanko man, the market see the place on a bravo. Amen. But the bravo wanted the new to show me planning the beer. The American Yanko is down, no money for bravo. Okay, Rosina Abrefi, and there Ewa would I me offer say, no, Mami Abrefi, or say, and we show a mano, and no papa or say. Ene wankasa offer Tofiakwa hey testimony krache munya wotre na munyim free basa yenko na asemo me wacho udin ni ba bia free me free Mbacho me din di Mary okay Mary kasa free from Mary mami tio me say ye me susa me program me susa me say mo se me kura me hu say me wuye ni da so ho amen na me ma me wuye na me wo 11 years de papa wuye na me wo 9 years na 2 years na me ba me su di wuye enti Tofiakwa so obi ane Muhammad ne papa ti asekura the bra wa bra you can imagine me de minim say ni da so bia ni ho biem na so na mu program ni ya shemi nkran my body actual interview no egu me Bible mu say and that's all ho
Nyankopon shraw pa. Any program kasi we are what the aba. Nyankopon shraw. That's it. We na Menim yanko. Me wacho odi ni ba bia frame me free. Me pacho me master D happy birthday. What's the mama one nekasan? One. New Hope Church. Okay, New Hope Church, Mama one. Yes. Okay. Only me pa. Okay. What's the papa birthday? Only nigga. Men no one jollof am or no I was feeling so no ya baby. Na hey, after my boy na akam. O no kokoro ke bia. Adano ubia man. Me kai se me toys ye de diade e wa saf market. Na ene se dia market se me tie dwom he na me hu sisi ya. Ye de diade to na saf market ya ka ton we se na ba isi fika enema. Me kotsena ho musmame ya na eja o matubi. Ene me hu cho baby. E wa saf market nti de me su ni kusi kwa. Obi tobia ame dia channel. Nini kakwe di divya no amemista. Osuka hasa. Ntina waye me de ntie no na me mpa nya ade enkobobo anto. Me nko base for no nsu bi nti choba ho na de dia so ya no se. Obi ne de tensu o ma me ya. Nti o Sompa so nti serious bi ayo. O Sompa so pa. Ni kakwa se mi se di 60 ho no ka se ma mi e da yo ho mo boy to find. That could be it. Assume you opportunity for blog. You can say, in a beba mistake with the day I know a people. Hey, as someone actually. When a beba said, and then assume you need to assume you need in a million thousand. Let me start a market, a cool for good. It drew and you know money, your cost download the kind of sale. Na sino pa ko na ho na statistics ni ko tolia na sidan Kenya ko so we my say e ga ba se di wo kan ye no nso futu nso free me no si tele na mo so si tele blessa na me e ni e radi ni classe nti de bio me ni pa ko le ni se signboard ni e ni ku and that's sabi ya menya de wono ye ewadin shamo pa me dasi me bacho odi ni ba bia frame me free hello Tofi ba mana ai oba kwala boni bi no ana me ka say nyame aya ma me Tofi so you know be program o enche kwa Tofi okay na de nyame aya ma me no Tofi it's papa you me Tofi enyum na kama sa me drive no ma party se me tie because come in some money part of it okay the man who say ni da so please the man come in some mama me want for me to do ye ni po nyame na mo so ni ti amanfo that's it nti to fe mo nko so nyama e sa wate ti na minim se enya nwie mu die na nso ba bi amaduro no minim se nyame be hye no ho ni munyam amen me da so me da se sada me kan no na me wo fa se adwoa kese wa osei ni maame Rosina Abrafi one ne papa osei ene me ankasa wo fa me se nyankopon enhye wodin na omama yi ni pakese e mame yenko na me ba cho wodin ba bia frame free hello bema Tarapani kagapi go matrama okay Mr. Rapa ma minti o you made it that I union not pa okay radio ene nkwanhye afutu ene dwuma wode amaye na to bi san ma na se nkwanjuma ya fina pa da ba o de ago ta nkwanjuma ai nkwanjuma mate obeba besra mo asemo me ba cho wudi ni ba bia fra me free e ba se me busy me ka be sa to okay ta o mini aba bra koba na sama wo kama mam le suma kai ma sempa fra
me my sister be papa but me free papa na you say me mama me dia ho me tia me dia ho me tia pa kesi sister no Emma Tofi eduma for some so what tie nyawotre ento aso me pese wasem we bedi ho nkomo but me fi say enche me bia homa amamo wa watena wo bi ho a wa hye wani ya ye ni ho nkomo me da sipi me fa de utwa to time na so pa cha wodi ni ba bia afre me free aso me na me twa to aso adela ya busa me papa na wo hwe enamu no ohun busa na sa de na kwabena for ye bresa ya se mo bata ya na nyame so hye mo ni mo nyam jede ayem ngongo kwabena for bre papa eso we ye no kunim de ye dia enti ya busa papa se shebre nyame na de ma ya ka ba ya free sa brinka Oma mungu kakra na ye bredo. Dike do gas oven no the sciatica ai papa no. Abia for me ntimi fa ko bia biem. Kwara enne eye wa woda. Akasima baako. Tawdi na woka. Ama wiase nyina ate. Mamentio. Meda otwedi ampo nyankopon ase. Okay. De toso biem ne adofo a ifitian no pa abepim sa abri maso ne me fo ne de nya da je wa o vejo hoje na me se me pene manya me da omunye na se de me kan se anya me nko an nhira no eba ma me sere se nyankopon ma sa da nye da pa amaye nyina na obia so akoma so ade a ohwehwe no awrade emfa nom no okay na omwa obia ma ne sanka de ohwehwe bia okay na me pese me ka kire obia wotie me ne se no matter what the situation, better days ahead. Kono maminka se minchira manfo. Sisi ame no kase no. Eja ato no bo ase ato edan a wodam amanashi. Yankopon ya adoma watch out Sunday. Fache show so. Me ne kwamra ebeto show no so ewo so. Say krade e fa no pa no wura. Menim say you be this anko no nyankofo ya adoma kwasiara nti watch out when tie kwasiara no pa show na enyum bi kura ho mema na to no sada no koma daddy ya amanfo ntwan kwasiara pacho ane na de me kan twa to ne say obi anhwe ne ho yie na atorenchem ne wo hawo say de na wota aka na me de pa atorenchem ne wo hawo ho ti obi anhwe ne ho yie Sunday awrade adoma kwamra o story ye be di ho nkomo Makrao meda Mr. IBJ akosia me co-host medin Tofiakwa yima nana yawo ne omo maka ene boa ma show yi ekoso kase ebo no ena ebo yima for testimony ni tum kakra ma omo de twa na kakra bi na twa na kakra bi Sompa 93.1